aho yambaye ibirato byirabura abo kindabona akaba arimo amashesheti yera ivyo navyo birasobanura hejuru yabaye mu isi y'umwiza ariko kujya kwera kwa amashesheti bigasobanura yuko nubwo turi mu isi y'umwiza twebwe tugomba kuba hejuru ngira ngo murabyumva reka amikoro yambaye n'ifurare isa n'umuco tubuye tuje ibyo bigasobanura ko turi ab'agaciro mu nyonga z'Imana mushahise mu maso y'Imana urabona ko iyo furare ariko amabara atukura nayo mubona ku mubiri bisobanura ko twacunguje amaraso ya Yesu aho cyakera navyo bisobanura yuko tugomba kuba abagororotsi uri kugenda ateshe nyuma yo kabisa nyuma kumva harimo ibiswahili n'ibindi birimi nyuma ari bivangashereshe bimumbaze ateshe ibisakose barize wow nivyoroshe bambaye mu buryo butandukanye ibyo bisobanura ko bari mu migwi itandukanye urabona ko harimo abambaye isarukasi uyu shefu wabo urabona ko yambaye isarukasi mu gihe abasigaye bambaye amajipo n'amapantaro bigiye gusa n'uruyoca n'amashati yera ibyo byose bishe bisobanura ngira ngo wese bajya bigeme benshi muri bo bambaye amashesheti yera n'ibirato byirabura ibyo byose bifite icyo bisobanura hanyuma ngira ngo nabone ngene batera ukuguru batera ukuboko ibi ibintu bidasanzwe ateshe igihe rero bakoze akantu ubona ko karyoshye byiza byerekanishije kunezerwa kw'amashyi mukayakomera Imana ateshe Yesu nashi ateshe salute jewe n'umubega bagomba babaramutse ko umubisa avuze baramutsa abantu bari hafi mu baramutse mu bapeperi hari undi aho nanjye ndagiye kandi mukorana n'umwanya ateshe mukorana n'umwanya murabona ateshe nabo yambaye ibitandukanye nabo ibyirabura n'ibyera murabibona mwabibonye aba bantu murabona ko bidasanzwe ibi birori umuntu atazabikora ari kuja mw'ijoro azoba ahombye nyene babisikanya ateshe ateshe bitu reka nagende nanyigangira aho ndi mbere bishobotse na mpamvu muri mwoza muranyiganga kugira ngo tuze turajana ateshe rero rero n'abasereko mutambaye urabona ko ari iby'agaciro uyu muyobozi mukuru yambaye